Ayayal te answiniketique o te jalwanejetique yayalik. Leja a Dios hermano. Léjate cahualtic hermanos chigme. Pero jootic ma vayas lehtic te cahualtique. Ja las leotic te cahualtique como te Dios te cahualtique ma chayem stukel jootic te chayemotique jootic leheliac antic. Hay un te cahualtic Jesús. Tas cuentas seña el copla y alta jamal. Te hay la jun winik te jo winik ta cohtes chije 100 ovejas. Yik ostalel ka la julta vanti yawil ta vanti scorral. La yil te hay la falta jun ay chayem hilel jun te chije. Hanlas hay 99 y koht chayem te chije. Ha te chih te chayeme ay mes bil. Hits bil beti honi. Y hitsbil te butejate oke. Ma bajatas le te chije ma bajatas le te cananchije sino que te cananchije habas le tal te chij te chayeme jalas le te cajualtique. Tamanti Efesios tamanti Efesios capítulo 2 yalte ya Tanahil chamenesta skaja akashun mandarik sok amulik chite. Efesios 2:1. Chamenotiglah. Temaya chamene mashuyun yaslehawan como chamen. Temaya chamene mashuya sutiotan. Hatunishi metal de Cristo Yashuch y botye yunte, yashabote aliento de vida yunte. Mayachamene y yashwixit mama tilekbiti ayonshi. Tal leel yunte kahualdike, mabajabas le te kahualdike, bitishbas le si chamen. Chamenotik mabayashukundis leel te kahualdike, hayax le velotik te kahualdike. Hayun, halbeya te cajualtique, woco la wal yun, te la leone cajual. Woco la wal yun, te la wabon, te colele. Por gracia sois salvos. Si te apóstol Pablo Javi, más tanil nash te colotique, te ashcolotique, ma bajatas cuenta cateltic, ma bajotic las letic, sino que jalas leotic te cajualtique. Woco ya cajualtic yun, te las taotique, vocoyal cajualtique yun, te colel te le yabotique. Hichme shawalbe, woco la wal cajual, yun, te la taone, te chih, te chayemone, woco la wal cajual, shiatme.